abataka b'ekyaro kya Mushunga yo kubanza omurko gwa Mushunga omugomborero y'Ishongororo district y'Ibanda nibo bakira mu kikangabwa bwa nyuma yo mwiso takamanyirwe okutematema chairman wabo Herbert Tindyebwa ekizire kumwiha omumagara genseje imbere ngumukayi shanki itano z'ekiro so kurambura umuntu nahirita nza kwitaho musanga mutemateme nza kumuhindira akatoki mureka zosanga Tindyebwa nizanye musimukaze nse nabandi kumwe twanyisa motoka twumva bakomeza bazaba akweza gunza makufa tugaro mutungo nikigamba ngo mugenzi abire narugo mu kasenta akakayembe aho mwina zogu amugwerire atyo akamutematema onkara umuntu bana basuspectinga kubana wa mwisira ko ngo batungana ho musande hwire ati no twanturunda tukamurebere kandi hitwahishiraha okuruga shamushayo z'ikiro na hadiya umuntu gwe takashireho umugenzi bwa nyuma yo kutematemwa taferireho kandi kurugirira abataka ayizire kufera hirwaro aho babire bamwirukangize okutunga obujanjabi batandika kubaziraho butabuhango bwa buri abo ko mubandize haya yatugira ngo yamazire kumutira umuhoro yamushatura umutwe musho yayino muso yagumara rajya munaki n'umusyo umubuto bw'umuhoro yatandika kurabya mu musyo ati ubuhutu buhango kubaba barawazira hatahoneho ya kabira ahito akiro mwanyogu abataka babana barugaha muhigo okurunda orukutekatekwaho bitu byabe byabusha tuyonto cyondoza okumanya exactly no hamwisire abane iki kimwisire gasha kwa tumose mushabu muri Ibanda.